Marijane, jako mi je drago što si nam došao u podcast. Jako puno mojih prijatelja gleda Sablju, ja sam pogledala Sablju i nekako mi je to fora da nešto što je tako popularno možemo ugostiti nekoga ko je radio na takvoj seriji. Ti si jedan od scenarista Sablje. Reci mi, jesi li očekivao da će ta serija postići tako veliki uspjeh u cijeloj regiji? Pa mislim, najprije hvala što ste me zvali, dakle, jako mi je drago što sam tu kao ljubitelj vašeg podcasta. Sad, ja nisam očekivao to zato što je to, ja mislim, obrambeni mehanizam pisaca ili nas koji se bavimo tim poslom. Uvijek hoćeš da bude gledano, nikad ne bude gledano, pa se onda nekako navikneš da kao ja radim sve ove briljantne stvari, publika neće ni da čuje i u tom nekom smislu kao jako mi je drago da je reakcija jako pozitivna, pogotovo tu kod nas. Koliko sam čuo u Srbiji postoje i kritike koje su manje sklone seriji, zato što tamo vjerojatno puno bolje razumiju stvarnost tog slučaja, pa onda puno lakše vide te procjepe među stvarnosti i fikcije. I onda ja mislim da ima puno toga, pa to nije baš bilo tako. Aha. On nije baš govorio tako. On nije se dogodilo ovo u tom periodu, ono je bilo kasnije ili ranije. Nije ovaj bio u toj sobi kad se to dogovaralo, nego je bio onaj. Ali jako mi je drago, možda ja sam očekivao da će biti jako gledano jer je tema takva da to jednostavno ti je teško zamisliti da neko neće to kao htjeti gledati, ali s druge strane jako mi je drago da je uspjelo postići to da ne samo da ljudi kao hoće to pogledati, nego da onda gledaju svih 8 epizoda, da ne odustaju jer ne znam, dosadno, nerazumljivo i tako dalje. Da. Koliko si ti zapravo znao, za one koji ne znaju, Sablja se bavi atentatom na Zorana Đinđića, koliko si ti zapravo znao o njegovo ostavštini, koliko si uopće bio uranjen u njegovu priču, koliko si pratio cijeli taj njegov ne cijelu političku karijeru, ali koliko si zapravo bio upoznat sa njegovim likom i djelom prije nego što si počeo raditi na Sablji i dok si istraživao, je li te nešto posebno iznenadilo oko njega i oko cijele te priče? Pa što se tiče njegove biografije, znao sam razmjerno malo, iako vjerojatno više nego prosječni hrvatski građanin i puno manje nego prosječni građanin Srbije. Ja se jesam bavio 90-ih i tih ranih 2000-ih sam se bavio aktivizmom, mada se to tada nije tako zvalo, to se zvalo Soroševo plaćeništvo tada. Pa je onda nama, koji smo sa te scene, nama je Đinđić uvijek bio nekako zanimljiv zato što je to djelovao kao vrsta političara koji stvarno mijenja diskurs i pristup politici u regiji. Ali ja se zapravo, kada su me zvali da radim na seriji, ja sam znao jako malo, dakle u tom timu scenarističkom na početku gdje smo bili Goran Stanković, Vladimir Taglić koji su i režiseri i autori, kreatori i tako dalje, Maja Pelević i ja. Ja sam znao najmanje. I mislim da to čak i nije bilo tako veliki problem, dapače, jer publika, ne možete vi znati unaprijed koliko publika zna o nečemu, šta publika s kojim znanjem, predznanjem dolazi gledati epizodu. I onda to što ja nisam znao neke stvari je bilo ponekad jako korisno, jer možemo pretpostaviti da će neke od tih stvari biti i publici nepoznate. Sad naravno govorim daleko više o istrazi i o rezultatima istrage. Ja nisam siguran da je iko ikada, možda 100-tinjak ljudi u Beogradu, da je iko ikada se bavio njegovom biografijom prije atentata na ozbiljan način. To je bio taj neki čovjek koji je došao iz Njemačke i pokušao promijeniti stvar, bio gradonačelnik Beograda. Ja sam bio u Beogradu kako sam ja iz Makedonije, pa nisam odrastao tu, nego sam baš u to vrijeme počeo putovati po regiji. Ja sam bio u Beogradu tih godina kad je on bio gradonačelnik i to se osjetilo u životu svih tih ljudi. Tako da njegova ta biografija je, meni je bilo apsolutno jasno radi čega je važna priča o tome da su ga ubili. Nisam siguran da li je to većini građana Hrvatske isto tako važno, jer naš odnos prema
politici s druge strane je takav da, pogotovo tada još, tad su izlazili na rivu, dakle to su, kako bih rekao, znači kao da su drugačiji vjetrovi puhali u Srbiji, u Hrvatskoj. To je sve sada daleka prošlost, ali to su stvari koje sam ja znao. Da, dobro, ali isto je to, možda nije bitno, ali ipak je bila nekakva prekretnica, ali znaš, danas se možemo pitati šta bi bilo da je ostao premijer, da Vučić nikad nije došao na vlast, sad to su naravno kibidabi. Apsolutno, da. Kibidabi. Da, ili da je slučaj njegovog ubojstva bio nešto manje kompliciran, da je bio jednostavniji. Ali nije, mislim, to je to zanimljivo pitanje, dakle, šta bi se, da li bi na kraju njegov lik i djelo završio u nešto, potpuno drugačije, do kuda bi to išlo, kako bi to funkcioniralo, danas, i kome bi to zapravo koristilo. Da li bi to koristilo građanima Srbije, da li bi to koristilo Evropskoj uniji, dakle, za koga bi to bila bolja varijanta. To su sve te neke stvari, ali ja ne znam zapravo dovoljno o tome i nisam siguran na koji način istina njegove vladavine govori puno o tome kako je to moglo nastaviti. Ono što znam, a to je da je pokušao napraviti neke stvari drugačije, onda su gubili. Dakle, to je, kako bih rekao, to je po meni, za one koji žele gledati seriju, to je stvar koju treba znati. Bio neko na Balkanu koji je pokušao malo drugačije voditi jednu od država, tu na Balkanu nije dobro prošlo. Nije dobro prošlo, da. Kad već govorimo kako nije dobro prošlo, Zemunski klan u cijeloj toj priči ima jako važnu ulogu. To su kriminalci, mafijaši s jedne strane, s druge strane i što se vidi i po seriji, ali otprilike što se zna o njima, oni su praktički paralelna država sama za sebe, sofisticirana organizacija. Kako ti tumačiš da jedna takva grupa ima takav utjecaj i moć u društvu i da se posljedice njihovog djelovanja još uvijek osjećaju, bez obzira što su oni praktički već dosta ih je završili u zatvoru i ubijeni su? Pa mislim, nemam ja šta tu tumačiti ili ti da sad nešto tumačiš. To je kao iz onog vica da drugdje u svijetu postoji organizirani kriminal u nekim državama, kod nas postoji država koja je kao pridana organiziranom kriminalu. Znači to je, upitno je, mislim sad to sve malo blesavo zvuči u kontekstu ovog nogometaš, ne mafijaš, te dakle afere, jer kod nas to sve djeluje malo tako podjetinjeno, ali zapravo, pa njihova je država. Pa nije moja ili tvoja, pa država si je njihova, oni imaju državu, ja nemam, mislim, ne znam to bude patetično, naravno da svako od nas ima, koliko daš, toliko ćeš moći i dobiti natrag, ali država je njihova, pogotovo ta sprega, znači tog miljeja obavještajnih službi, pa kriminal, na koji se to način instrumentaliziralo od 70-ih godina, do čega je to dovelo, ko je stvorio Arkana, ko su svi ti ovi likovi iz serije, ne znam, Joca Amsterdam, grad, ne mafijaš, dakle sve te stvari su dio te priče o tome gdje smo mi živjeli i kako se živjelo ovdje zadnjih sada već malo više od 50 godina. Svi oni koji se sada isčuđavaju nad time su pomalo naivni. Ja kada sam čuo za ovaj slučaj sa Kekinom, moja prva reakcija je bila koga je poslao. Ne Kekina, dakle, ovog drugog gospodina, kome bi to bilo u interesu. Onda sam čuo neke druge, dakle, interpretacije, sad isto naš milje, kako sad me svi zovu da me pitaju šta ja mislim od, sad da ne izgovaram imena ovdje, kada ćeš sada kad smo riješili atentat na Đinđića, kad ćemo dakle, to je drugačija serija drugačija bi to bila serija, dakle, gdje se odlazak na kavu smatra velikim desantom i ne znam čime i sad ćemo se vidjeti na sudu, ali to je moja prva reakcija je bila, kome bi to sada u ovoj predizbornoj utrci, kome bi to odgovaralo da se sada kompromitira jedna kandidatkinja. Da, naprosto smo tako, ništa nije slučajno. Tako je, pa da, znači, mislim, jer ja sam ono što je mene najviše iznenadilo, a to je da ja samo mogu nazvati Mileta Kekina kojeg ne poznajem i da će on doći na kavu. Što recimo ja ne bih nikada napravio, ali sad se razmišljam, pa možda, jer ja imam puno pitanja za njega, zaista volim njegovu glazbu i smatram da je fenomenalan pjesnik. I u stvari sad se razmišljam, možda u stvari ja mogu samo njega nazvati i naći se sa čovjekom. Da to nije neizvediva stvar. Kad radiš seriju koja se temelji na stvarnim događajima, ti se radio i na Šutnji koja je također temeljena na stvarnim događajima,
i Sablja također, obje imaju taj disclaimer temeljeno na stvarnim događajima, ali je sloboda kreativna i tako dalje. Kako izgleda taj proces, koliko se ti zapravo držiš činjenica, koliko je zapravo tu kreativna sloboda, kako izgleda taj proces, kako nalaziš taj balans između činjenica i kako kažeš aha, ok, bilo je tako, a sad ću ja iskonstruirati kako ja mislim da je to bilo, to tako nekako ide ili... Šutnja i Sablja su drugačije vrste pristupa u tom nekakvom adaptaciju stvarnosti. A Šutnja je nastala prema romanima Drage Hedla. On je novinar koji je tu aferu u Osijeku razotkrio, o kojoj je pisao prije 15 godina. Tu aferu je pratio i po onome što on govori, kako ta afera nikada nije došla do nekakve, do pravne neke te razrješenja, onda je on napisao romane u kojima se pokušao fikcijom pozabaviti tim svijetom, ali u smislu kao da onda on napiše kraj. Što ja u potpunosti razumijem. Ta nemoć pred stvarnošću i onda bar ću u fikciji jaču, imam kontrolu, tu će biti kraja. Pa sam onda ja adaptirao te romane. Sad, oni jesu temeljeni na stvarnosti, ali recimo u Osijeku nije bilo ubojstava, nije bilo ubojstava vezanih uz tu aferu i povezanost Ukrajine sa tom celom aferom je drugačije vrste i tako dalje. A istina je da ono što su elementi priče iz Hedlovih romana vezanih uz Ukrajinu su opet elementi iz naše stvarnosti. Samo možda nisu bili ta dva slučaja, nisu se preklapali, ali je jedno i drugo pitanje šverca oružja i od kuda se to švercalo, kome se prodavalo još za vrijeme ovoga sukoba i okupacije Krima, dakle 2014. godine i tako dalje. Tako da on je tu napravio tu, da tako kažem, tu veliko to istraživanje, okupljanje nekakve građe i onda napisao romane i moj posao je bio vrlo ugodan doći na gotovo sad se pozabaviti tim stvarima. Neki moji poznanici ili prijatelji iz Osijeka koji znaju tu aferu iz njihovog grada, oni znaju imena ljudi koji se dovode u kontekst te afere. Ja to ne znam, na primjer. Možda sam mogao saznati, ali nisam nikada to pitao, jer nisam siguran da bi za potrebe mog rada na toj seriji to pomoglo. Na Sablji je bilo slično, ipak malo drugačije, to je bilo ogroman slučaj, se dugo godina istraživao, onda su Goran i Vlada oni su eksperti, su to sve proučili, imaju čitali knjige i ta sva istraživanja, onaj insider vjerojatno ima 15 sati ukupno kroz godine tih epizoda, ne samo strogo o Sablji, nego o svim tim ljudima oko koji su važni iz DB-a, iz tog obavještajnog miljeja, iz mafije i tako dalje. I onda opet ja nisam morao, to su kao životne enciklopedije. Dakle, ja ako nešto kiksnem, će neko od njih to uhvatiti i dovesti u red. Tako da ja nisam morao nešto puno uroniti u tu stvarnost. I sad ono što je moja filozofija oko toga, ja mislim da je, možda sam samo jako njen, ali mislim da je tako bolje. Jer zapravo ljudi koji duboko zagaze u istraživanje stvarnosti, nisam siguran da su oni u stanju adaptirati tu priču. Jer onda ti sve zvuči kao ne možeš ti razumjeti koliko je bitan ovaj lik, dok ti ja sad ne objasnim kroz, valjda ne znam, 18 minuta neke sporedne radnje nešto o tom liku. A publika želi vidjeti što god je, radnja je krenula. A sad moramo stati da bismo shvatili dublji kontekst toga. I onda kada radim kao dramaturg na serijama i na drugim projektima i na filmovima, kada radim kao, ajmo reći, više kao savjetnik, a manje kao autor, onda je to glavni konflikt koji ja imam sa autorima ili sa režiserima, a to je da oni bi stalno kitili taj bor, jel? A ja ih pitam da li publika razumije da se radi o nekom tom boru, da li publika može vidjeti priču. Jer taj pristup dubokog znanja, koji se jako cijeni, koji je jako koristan, bojim se da on danas u smislu, recimo, televizijskog sadržaja, programa, serije, nije nužno i prednost. Ne mogu reći da je za, ne znam, publicistiku to isto. Možda ako pišete knjigu koja je iz tog područja, duboko uranjanje onda ima velikog smisla. To mi se i čini nekako trend zapravo po ovim nekakvim serijama koje gledam, koje su hit serije u svjetske, da nema zapravo tih, kako bih rekla, dubokih propitivanja, naprosto dobiješ lika i zapravo na publici, odnosno na gledateljima, da ga nekako dožive. To je, ja mislim da je, dakle, stvar je u tome što
Znači, i naša publika, ali i mi koji to radimo, znači danas je svijet kompletno drugačiji. Danas ti nisi u toku ako ne ugledaš barem jednu relevantnu seriju mjesečno. A nekada je to možda bila, ne znam, sezona Boljeg života ili Dinastije. Dakle, sve je bilo puno sporije. Nekada smo čitali članke koji su ulazili malo dublje u srž stvari. Ne nužno do kraja, ali sigurno dublje. Cijele generacije pisaca od 60-ih do 90-ih i u Americi kod nas su pisali feljtone, istraživanja. Znači, cijele generacije kao novinarski reportaža kao žanr, od Huntera S. Thompsona pa sve do Davida Fostera Wallacea. To su autori koji su prvenstveno pisali za The Atlantic, za New York Times, pisali dugačke, zanimljive članke koji informacijski nemaju neku veliku vrijednost, jer se ne radi o vijestima šta je jučer bilo, ne znam gdje, ali se bave životom. Danas mi to nemamo, znači kao prvo takvih autora više nema, takvi se članci više ne pišu i onda ono što nam preostaje da se bavimo, da tako kažem, zanimljivim pitanjima stvarnosti na ovaj način kako recimo ja to pokušavam raditi, ne ulazeći preduboko u stvar, ali pokazujući koja su pitanja tu relevantna. A onda ako nekog to zaista zanima, internet je velika stvar, znači čovjek može istraživati, čitati, doći do drugih izvora. Da, to je, ja sam dosta prijatelja mi je rekao kad su gledali Sablju, recimo da su oni nakon što su odgledali Sablju išli na internet i dosta su recimo kopali u Zemunskom klanu. Prije nikad ih ta tema nije zanimala, to ono što pročitaju novinama i to je to. Ali nakon što su pogledali Sablju su recimo baš dvoje, troje prijatelja mi je rekao, baš sam išao kao čitati o toj ekipi i zapravo... Tako je, da. Znači, što god mi mislili o tome, ali nekada je Denis Latin jednom tjedno bi okupio ljude, onda bi razgovarali o nekoj relevantnoj temi i to smo tada smatrali normalnim ponedjeljkom. Danas je takva stvar nezamisliva. Kao prvo, ko ima vremena 2,5 sata? 3 reportaže, 8 gostiju. Ko ima vremena danas to? Ko će zaustaviti svoj život danas? Ali to ne govorim, dakle, u 19. stoljeću. Ne. Prije šta? Prije 15 godina, prije 17 godina je to bilo normalna stvar. Da. Danas više nije. I onda da se ja sad pravim lud i da govorim nekome da publika ne može razumjeti moju seriju dok ne pročitaju ovih 4 knjiga, dok ne pogledaju 12 epizoda Insidera, to je jako zeznuta stvar. Nama trebaju ljudi koji će se zainteresirati, ali ne samo za seriju, za te neke teme, kao recimo šta je bilo u Osijeku. Koliko ja znam, članci koje je Drago Hedl pisao su još uvijek dostupni, mada ne bi me čudilo da su maknuti, ali evo, nisam provjeravao u zadnje vrijeme. Dakle, ja se sjećam tog slučaja kada on je meni bio jako inspirativan, ja sam bio ne znam koji je to bilo, baš sam bio inspiriran tim njegovim obavještavanjem o tome šta se događalo tih godina 2009. i 2010. u Osijeku. Svako može to pronaći, pročitati više o tome, a nisam siguran da bi serija, recimo da bi Šutnja bila puno bolja, da smo ju mi utemeljili i na stvarnim osobama, na stvarnim imenima, na stvarnim događajima, jer osim što bi onda, dakle, sudskim putem imali razne probleme i komplikacije, jer to na sudu ništa nikad nije, dakle, privedeno ni ničemu. Znači, osim toga, ne mislim da bi publika onda rekla, kužim, zato što je Pero Perić zapravo onda sad znamo da se radi o tome. To je puno više ovoga kao tema, ja mislim, važno. Što se to događalo i radi čega nam je to sve nekako prošlo, onako što bi se reklo, ispod radara. Kao svi znaju o tome, ali nikada nije bilo velikih prosvjeda. Da, Sablja i Šutnja obje se streamaju na HBO-u. Znači, gleda ih i strana publika. Misliš li da kad neko u nekoj drugoj zemlji gleda te dvije serije, može dobiti nekakvu percepciju regije, i da li uopće razmišljaš o tome, kako nas strana publika doživljava kad gledaju naše serije? Meni je teško zamisliti da neko na HBO u Poljskoj kaže, sad ću pogledati, ne znam, Šutnju. Ili Sablju, jel? Dostupna je, ne znam koliko to ljudi gledaju, tako da to možda ljudi koji se sjećaju, nemam pojma, neko nekada vidio, ne znam, putujući kroz Hrvatsku je vidio na tabli, piše Osijek, 28 km, pa sad kao, ajde da vidimo šta je, ali u osnovi, znači, to nije stvar gdje ja
ja se puno više pitam kako će reagirati ljudi koji žive u neboderu sa mnom, znači moji susjedi koji su obični ljudi. Da li je to nekome izvan Hrvatske zanimljivo i koliko je danas teško zamisliti i pretpostaviti, jer ja sam znam koliko poljskih serija ja gledam. Jako malo. Bila ona jedna što sam probao kao jako je dobra, sa tipom koji ima nekakva snoviđenja, ali nakon prve epizode je to teško postići. Znači, zato kažem, u tom pogledu meni nije, ne mogu reći da sam, naravno, mislim, ti uvijek sanjaš da će to, ne znam, neki veliki, relevantni, važni novinar ili, ne znam, gledati neko iz Hollywooda pa će reći, au, ko je ovaj? Ko je ovaj? ali to nema veze sa publikom općenito, to ima veze više sa tim, snovima. A te pitaju susjedi tvoji, kad ih već spominješ, da te pitaju susjedi? Pa, mislim, jako, recimo sada radim na RTL-u na seriji koja se zove Sjene prošlosti, oko toga ima daleko više interesa nego oko bilo čeg drugog. Recimo za Sablju, kako ja pripadam tom našem krugu tih valjda 4000 ljudi koji idu i u kazalište i koji prate šta se događa u ovoj kulturi i tako dalje, onda čujem puno pozitivnih reakcija na Sablju od tih ljudi koji nisu ni blizu na takav način reagirali na ostale serije koje sam radio. Inače, dakle, razgovor završava šta si radio, pa recimo šutnju, gdje je to na HRT-u, a ja nemam televizor. I to je, znači sad su svi ti ljudi nabavili televizore da gledaju Sablju na neku foru, ne znam točno kako, ali i sad su reakcije koje su sjajne i meni jako gode, ali to su kao ta dva svijeta, znači susjeda koja gleda Sjene prošlosti i kolege na fakultetu gdje radim koji gledaju Sablju. Da, to je. Kako se presvičaš znači, sa Sablje na Sjene prošlosti, to su potpuno dva različita formata, serija, drugčija publika, drugčije se rade. Kako, je te se teško prilagoditi tako različitim formatima? Pa dobro, ja ovako sad u razgovoru to spomenjem rame uz rame, 3 godine je prošlo, znači ja sam početkom pandemije sam počeo raditi recimo na Sablji, onda sam radio i cijelu sezonu šutnje u međuvremenu, drugu sezonu šutnje i sada zadnjih malo manje od godine, znači 8 mjeseci radim na Sjenama prošlosti. Znam da to ovako u razgovoru zvuči kao, pa to su jako puno tih stvari i možda tako, možda to dobro takav dojam ostaviti, ali prođe puno vremena između. Uostalom, pisanje je meni profesija, to nije neka stvar gdje ja, ne znam, uzmem naliv pero, neki dobar papir, pa kožnu podlogu, sad gledam kroz prozor i razmišljam o čemu bi ja danas nešto htio progovoriti. Pisanje je meni profesija, kad dođe narudžba, kada dobijem angažman, onda se bavim time na najprofesionalniji mogući način. Dakle, u teoriji ja mogu sada ujutro pisati Sjene prošlosti, pa se onda malo odmoriti, onda na večer raditi neki drugi scenarij i da to tako normalno funkcionira. Ne kažem da to tako zaista i jest, jer budem dosta umoran. Ali u teoriji to nisu stvari koje jedno drugo ometaju, jer kao što sam malo prije rekao, malo jesam ljen, ja ne ulazim preduboko u te stvari, zato što smatram da je moja pozicija nekog ko publici prepričava priču vrijednija od toga da ja mogu nekom novinaru objasniti sada sve dubine, i meandre te priče. Da. Pa onda na toj razini površnosti i nije tako teško. Dakle, ako ostaješ blizu površine na telenoveli, blizu površine na nekoj drugoj seriji, nije to preteško za napraviti. To je potpuno je drugo pitanje što kroz godine, dakle, ja sada više ne, ali ja sam 15 godina života proveo tako da bih radio 4 projekata u isto vrijeme, ali stalno. I od toga možda jedan prođe. Znači, radio bih 3 besplatno i jedan za koji sam plaćen. Ja nosim breme umora takvog načina rada. Znači, nisam površan jer sam toliko ljen, koliko sam površan jer ja kao prvo nemam vremena grebati daleko ispod površine. Jer nemam vremena, nikad ga nisam imao, nikad mi niko nije rekao, evo Marijane, evo ti honorar, odi godinu dana, istraži, nađi neku temu koja ti je zanimljiva, relevantnu i tako dalje, istraži, uroni dubo, niko nikad, nego razgovori su uvijek, slušaj, danas je subota, u četvrtak kako može biti znači nikad nije narudžba, gledaj, nije nađi stvar koja je tebi zanimljiva,
istraži, imaš od čega za tih godinu dana živjeti, ne, nego varijante, ti to istražuj, ali navečer. Odradi svoj posao, budi plaćen, zaradi za život, a onda dok svi spavaju, istražuju opskurne stvari da bi ti mogao stvoriti ne znam šta. I mislim da u tome je stvar. Nije toliko problem se prešaltati koliko je problem gdje danas, ne znam, pronađemo ta izvorišta zanimljivih, posebnih, vrijednih tema, da nisu samo plod fikcije, ne znam, moje mašte, da nešto znače u ovom svijetu. Ali dobro, zadnjih godina jesmo, telenovele su kod nas nekakva konstanta, to se uvijek gleda, to je zadnjih 20-30 godina koliko već Ali u međuvremenu se ta regionalna zapravo produkcija jako digla, i sad ti se radio na uspjehu, koja isto se može gledati na HBO. Cijela regija zapravo ima već nekakve uspješne serije, Znam kako dišeš, Deca zla, Novine, Kotlina. Znači ta cijela produkcija regionalna se baš jako digla. Jel ti se čini da se nekako taj standard ipak promijenio, da mi ipak možda od produkcija u regiji ipak očekujemo malo sad više, bolje, da još... Meni je teško reći, ja sam u nekim od tih stvari sam toliko uronjen i nisam siguran da je to dobro što se događa sada. Ili barem što se događalo do prije godinu dana otprilike, taj ozbiljno, znači, skretanje televizije prema nekomercijalnom filmu, nekomercijalnoj, znači, kinematografiji. Ali, mislim, kod nas se dogodilo samo ono što je potpuno normalno u ostatku centralne Europe. Znači, mi sad napokon, nakon 30 godina dijete, imamo televizijski program. Pa smo mi sad svi jedni drugima govorimo, stari, kak ti je ovo. To se zove televizija, to je tako, u Poljskoj ili u Češkoj nisu imali taj pad 90, ne znam, prve, pa je njima normalna stvar da imaju serije, koje su ponekad dobre, ponekad loše, ponekad gledanije, ponekad manje, ali to je televizija, niti će biti svaka serija hit, niti će svaka serija biti jako, ne znam, kulturološki važna nekakva stvar. Samo kod nas postoji to nekakvo očekivanje da što god, ne znam, napravimo, mora automatski biti negdje na toj mapi kulture da nešto znači, ili da bude kao jako komercijalno, jako gledano. Jer ja se sjećam kada je prva telenovela napravljena za HRT 2005. ili 2006. ili tako nešto, ljudi su tada govorili kakva je to glupost, ko će gledati televiziju na hrvatskom jeziku. I preko noći je bio hit. Dapače, onda je Hrvatska izvozila u Srbiju know-how, dok danas su komentari da li će ikada u Hrvatskoj biti moguće napraviti seriju kao što je, recimo, Sablja. Što mislim da je onako, to su komentari ovih koji nemaju televizor. Dakle, mislim sad, nezahvalno je da ja sad, kako bih rekao, da umanjavam, znači, značaj, ne znam, važnost, veličinu Sablje, ali područje bez signala je u Srbiji imalo ogromnu gledanost. Kod nas niko nema televizor da to gleda. Ali u Srbiji je to bila vrlo velika i važna stvar. I zato kažem da meni ta publika ovdje kod nas, tih 4000 ljudi koje viđam na predstavama, ali koji zapravo ne gledaju televiziju, oni nisu moja publika. Jako mi je ugodno sada kad su gledali Sablju, pa kad su svi jako ponosni i svi mi čestitaju, to je jako lijepo. Znači, ne želim se praviti da meni to kao nije važno. Meni je to jako lijepo, meni je to jako važno, ali ja kada pišem, ja razmišljam o drugim ljudima, ne o ovima koje trebaš. Mora Đinđić umrijeti da bi oni pogledali seriju. Znači, mora neko krvlju platiti temu da bi njih to zanimalo. Ja jednostavno nemam snage da zovem ljude, molim vas, gledajte i ko hoće će gledati, ko neće. I u tom kontekstu, znači, je meni taj podem, te regionalne, to svo skretanje prema tome evropskom art house-u, sada u serijama, gdje serija mora izgledati kao film. Ja mislim da je to jako riskantna stvar, jer su nam kina prazna kad je domaći film. Sa izuzetkom nekih komercijalnih hitova, regionalnih, ali su nam kina prazna. Televizija se još uvijek koliko toliko gleda. A koliko ti razmišljaš o publici kad pišeš scenarije? Odnosno, koliko ti je bitno, da li ti je uopće važno, hoće li publika, odnosno gledatelj, interpretirati priču ili likove koje ti radiš onako kako si ti zamislio, ili si svjestan da to publika može prihvatiti nekako drugačije? Da li uopće razmišljaš o tome dok radiš na scenariju? Mislim, primjer koji ja dajem na ovo pitanje je, dakle, ja zamišljam idealnog, dakle, člana svoje publike ili članicu.
Recimo na komercijalnim televizijama to je uglavnom žena iz Slavonije, ona je srednje dobi nekakve i to je njihova kao jedinka koja predstavlja. Kod mene osoba nema rod i spol i ne znam koliko je stara, ali ima daljinski. I ja kada razmišljam o tome, a to je dakle da li sada scena koju pišem i ovaj dijalog koji pišem, da li je dovoljno dobra da moja gledateljica ili gledatelj ne uzme daljinski i ne pomisli možda ima nešto bolje na jednom od 300 drugih kanala koje imam. Tako da ja razmišljam u publici upravo tako. Dakle, ja smatram, u idealnoj situaciji, ja smatram da imam nešto važno za reći. Moj posao, osim što imam važno za reći, što ću to reći, da napravim to na način da publika i razumije i da hoće to čuti. Nisam siguran da sam uvijek uspješan u tom poslu, ali to pokušavam napraviti, jel? I onda razmišljam upravo na taj način. Šta će publika, što razumiju, koje su informacije potrebne da bi shvatili, jel? To je standardna dramaturgija, ne znam, filmskih ili TV priče i tako dalje, kako to funkcionira, šta je važno i tako dalje. Znači, ja jako puno se bavim tim pitanjem. Ne razmišljam hoće li ovo biti gledanije od, recimo, Farme. Jer ne znam. Kao što sam rekao, niko nikad nije uspoređivao da uzmete tu istu večer i sad Farma je išla na jednom kanalu, moja serija na drugom i da je sad neko uzeo taj dataset i da onda razgovarao sa ljudima, da ih je pitao, dobro, šta bi vas sa Farme prebacilo na šta da vam... To ne znam. Znači, ja ne mogu znati to. Ono što mogu znati je, a to je taj nagon da uvijek tražimo neku bolju seriju. Znači, i više vremena na Netflixu brauzaš po onim menijima beskonačnim, nego što nešto i gledaš. Mi više vremena provedemo zapravo pitajući se možda je ovo dobro, šta ja znam, njega ne volim baš, opet Harlan Coben, ne, više ne mogu to. I to je postalo, znači taj svrbež daljinskog je meni sada, to je ono čega se ja bojim. Ne konkurencije i onda će Večera za 5 pojesti moj rating. To je potpuno fair, ljudi naprave dobar proizvod, ljudi ga gledaju, to je potpuno ok, ali ta ideja da postoji nešto bolje, a znamo da ne postoji. Nema ga. Bio sam do kraja Netflixa, nisam ga naravno, znači nije. Lako je bilo dok je bio samo prvi, drugi program. Da. Znači, bilo je lako napraviti Gruntovčane kad nisi smio niti mogao gledati ništa drugo. Kada bi Sablja bila jako gledana serija u regiji, kada bi imala neku stvarnu komercijalnu visoku gledanost, značajnu, onda bi možda hrvatski broadcasteri imali razloga da se pitaju, ok, postoji li u Hrvatskoj takva tema, koga bi... Dok se tako nešto ne dogodi, sumnjam da će to biti neke velike... To su stvari, na primjer, to se vidi na primjeru i crno-bijelog svijeta i sada Dnevnika Velikog Perice. To su projekti koje bi svako na početku označio kao nekako trivijalna budalaština na televiziji i sad to postaje onako flagship program HRT-a. Napokon su našli tu nišu u kojoj jesu dobri i ja se sada zaista nadam da tamo na HRT-u oni se bave isključivo pitanjem gdje još postoje slični IP, šta još možemo, ako je ovo ta stvar u kojoj smo dobri. Bilo bi super da imaju tako i za komediju, bilo bi super da je malo šire to područje, da nije samo pitanje kostimirane nostalgije, ali ona je, prisutna, jel? Ona ima gledanost i sad je suludo da oni to ne rade, jel? A doduše trebalo je, ja mislim, 10 godina da to shvatim. Ja ne znam kad je krenuo crno-bijeli svijet, mislim da tako da prije 30 godina krenuo. Znači, prije toga nije bilo baš jasno će to tako biti. Za kraj sam te, to sam se već isplanirala na to pitanje, iako se manje više već odgovorio, ali da zaključimo, šta te najviše brine, šta te najviše veseli u budućnosti televizijske produkcije? Pa mislim, trenutno me brine to što je to neko razdoblje ovog neobičnog rasta skupih ambicioznih TV projekata izgleda završilo. I brine me to što ja ne vidim šta je s druge strane tog obzora. Bilo bi mi lakše da kolege koji rade na TV kućama da su u stanju doći, napraviti sastanak i reći ok, ekipa, ovo je gotovo, više nemamo za to novaca, ali sad ćemo raditi ovo ili ovo. To se ne događa. Znači, to je kao nekakav
ne znam, veo šutnje. Znači, niti ja znam o čemu oni razmišljaju, niti oni ikada pitaju o čemu mi razmišljaju. Znači, to su valove na svijet. Znači, ta neizvjesnost, dakle, teško je planirati karijeru ili umjetnički posao u industriji u kojoj niko ne zna šta je sada ta nekakva nova stvar. Ono što me najviše veseli, sad to će zvučati trivialno, ali zapravo ono što me najviše veseli jest uspjeh Dnevnika Velikog Perice. Taj dokaz da ono što se inače, ono što se naziva Blue Skies televizija, niko nije morao biti ubijen da bi ta serija bila gledana, nije o velikim društvenim problemima i gledana je možda radi toga što i nije o velikim društvenim problemima, je gledana, i to me jako veseli. Mislim da trenutno na televiziji svijet je postao dosta ozbiljno mjesto i zeznuto, ne znam kad će ovo izaći, ali sutra su predsjednički izbori u Hrvatskoj, a ljudi koji ovo gledaju znaju kako je to prošlo, mi trenutno ne znamo. Nisam siguran da nam treba televizija koja samo još više podcrtava tu ozbiljnost. Ponekad je okej da bude i eskapizma. Ne želim reći da treba biti samo eskapizma, ali nama treba taj ispušni ventil. I tome se jako radujem da ti programi koji imaju na neki način najmanje umjetničkih ambicija, što nije istina, ali to sad govorim ovako poluironijski, dobro prolaze kod publike. I dobro prolaze na TV kućama, da ih ljudi koji to rade na HRT-u su jako zadovoljni, recimo koliko ja znam tim programom, znači Pericom. I mislim da je to super. I ljudi imaju 100 mišljenja o tome da li je Šerbedžija dobro ili loše, znači ima, mislim da je to ono što nam treba u kulturi, da se ne možemo složiti oko toga da li Šerbedžija dobro glumi ili ne. Da. A ne da se pitamo ko je bio gdje, u koje vrijeme, ko je šta. Znači, mislim da je to ono što trenutno mene najviše raduje. Sad, hoće li taj trend nastaviti, neće li to je drugo pitanje. Dobro, nadamo se da hoće, ali dobro, do tada ti imaš napisati još koliko 1000 epizoda Sjena prošlosti. Ne znam koliko je 40, ja mislim, tako nešto. Dobro, ne ja, to je cijeli tim. Cijeli tim, da. Ne bi ja to mogao nikako. Dobro, u svakom slučaju želim ti uspješnu gledanost i Sjena i svega što ćeš raditi u buduće, bez obzira kako će završiti. Hvala i hvala još jednom što ste me zvali. Bilo mi je jako ugodno i jako sam ponosan. Hvala tebi.